Oh yes, reka nongere nguhereze ikaze hano kuri YouTube channel yacu ari nayo yawe, ukuraho amakuru atandukanye yaba ay'imikino, aya politike ndetse n'ubuzima, tutibagiwe imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Ikituzanye rero muri iki gitondo ni ukukugezaho amakuru agezweho mu mikino ndetse n'ibindi bitandukanye, cyane cyane hano mu Rwanda. Turahera mu ikipe ikomeye kandi ikunzwe ya Rayon Sport, ndetse tujye no kuri rutahizamu w'abanyarwanda w'ibihe byose, uwo nta wundi ni Jimmy Gatete. Rero niba waramaze gukanda subscribe ndagushimiye, ariko niba utarakanda subscribe nyabona kanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'amakuru aba agezweho gatanu kuri gatanu, buri kanya, buri saha, buri munota. Nizeye ko kandi biri bukuryohere, gusa wibuke gukanda like kugira ngo utwereke urukundo, ndetse na share kugira ngo usangize inshuti zawe ibyiza ubonera hano kuri no YouTube yawe. Tuzatinze rero munyemerere duhere mu ikipe ya Rayon Sport. Ejo yari yerekeje mu karere ka Nyanza, irangajwe imbere n'umuyobozi wayo Uwayezu Jean Fidèle, bagiye kumurika ibikombe. Gusa ni Rayon Sport y'abari n'abategarugori, ntabwo ari Rayon Sport iyo mu bagabo cyangwa se y'abagabo, kuko yo nta gikombe yigeze itwara. Igikombe yakoze ni ugufata umwanya wa kabiri muri Rwanda Premier League, ndetse n'umwanya wa gatatu muri Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro, kuko murabyibuka yatsinze ikipe ya Gasogi United mu gushaka umwanya wa gatatu, igitego 1-0 cya Nsabimana Aimable ku munota wa 88. Kubw'ibyo rero ikipe yaserutse mu karere ka Nyanza igiye kumurika ibikombe ni Rayon Sport y'abari n'abategarugori, yari herekejwe na perezida wayo Uwayezu Jean Fidèle retired. Basuye akarere ka Nyanza ndetse bakamurikira ibikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro iheruka kwegukana itsinze ikipe ya AS Kigali y'abagore. Meya w'aka karere ka Nyanza ikipe ya Rayon Sport ikomokamo, Ntazinda Erasme, nawe hari ibyo yavuze byinshi, aho yijeje ino ekipe ya Rayon Sport yabo, dore ko basanzwe banayiteramo inkunga kugira ngo ikipe nayo imenyekanishe akarere ku ruhando mpuzamahanga, ndetse n'ibikorwa byako bigaragare mu baturage. Umuyobozi rero yajeje Rayon Sport ko bazayishyigikira mu mikino nyafurika. Ikipe y'abari n'abategarugori izitabira muri Nyakanga cyangwa se mu kwezi kwa karindwi imikino izabera muri Ethiopia, bivuze ko ni Sekafa y'abari n'abategarugori ikipe ya Rayon Sport izahagariramo u Rwanda. Tuvuye ku iyo nkuru rero yo muri Rayon Sport, reka dusimbukire gato cyane kuri rutahizamu w'abanyarwanda cyangwa se imana y'ibitego, rutahizamu mwakunze muri benshi, nta muntu utamuzi. Iyo uvuze izina Jimmy Gatete abantu bose bahita bumva rutahizamu wabice bigacika mu Rwanda guhera za 2003, ntoge namumenye. Nawe sinzi, ujye muri komenti utubwire igihe watangiye kumumenya cyangwa se wamwumviye. Niba waragize amahirwe yo kumureba se nabyo uratubwira. Yes, niba utarakanda subscribe rero banza uyikande ubundi twikomereze. Jimmy Gatete rero kuri uyu munsi yasuye cyangwa se yagiye muri Radio Rwanda, maze bakora ikiganiro hari mu rubuga rw'imikino, avuga ku bihe byamuranze akiri umukinnyi ndetse n'ibyo ahugiyemo muri iyi minsi nyuma y'uko asoje kariyeri ye yo gukina umupira w'amaguru, ndetse adusangiza byinshi ku ma club cyangwa se amakipe yagiye anyuramo akinamo, haba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ikindi kandi yatubwiye ibihe byiza atazibagirwa, ndetse n'abakinnyi ibi bihe byose we afata nk'icyitegererezo mu mupira w'u Rwanda, kuko yadupangiye 11 bakinanye. Yes, rutahizamu rero w'ibihe byose mu Rwanda Jimmy Gatete mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, muri byinshi yagarutse ku mukino wamushimishije.
kuruta indi yose, ndetse anavuga 11 nk'uko nari maze kubigarukaho ibihe byose yakinanye nabo mu Rwanda. Mbere ko tujya kuri abo 11 rero, yavuze ko atagize amahirwe yo gukina ku mugane w'Uburayi mu makipe akomeye, dore ko aho yagerageje gukina yakinnye muri Portugal mu cyiciro cya gatatu, ndetse no mu Bufaransa mu cyiciro cya gatatu. Gusa yagerageje gukora teste mu makipe akomeye mu Bufaransa, gusa amakipe akaza kumwanga bitewe n'imvune yagiriraga mw'izo teste cyangwa se mw'iryo gerageza. Rero bituma ahita areka kariyeri ye yo gukina umupira, dore ko yatangaje ko ikintu atazibagirwa ni igitego yatsinze kuri Nambole Stadium mu gihugu cya Uganda, batsinda Uganda Cranes igitego 1-0. Jimmy Gatete yagize ati, kuri njye umukino wa Mukura n'ikipe y'Ubugande yitwa KCCA wansigiye ibintu byinshi cyane. Urumva ko ni umukino kuri we atazibagirwa, ni umukino w'amateka, ni umukino afata nk'ubihe byose muri kariyeri ye, kuko icyo gihe ikipe ya Mukura yari imeze neza cyane ku buryo nawe atazayibagirwa iyo Mukura. Twihuse cyane rero, reka turebe 11 b'ibihe byose ba Jimmy Gatete, abo bakinanye cyane cyane mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nibo yagarutseho cyane. Mu izamu yashyizemo uwo bita Murangwa Eugene, mu badefense cyangwa se ab'inyuma ni Katauti Ndikumana Nyakwigendera, Sibo Abdul, Kalisa Claude ndetse na Bizagwira Leandre. Abakina hagati mu kibuga ni Jano Witakenge, Olivier Karekezi ndetse na Jimmy Maurice, mu gihe ba rutahizamu ari we Jimmy Gatete yishyizemo nawe, ndetse Kabongo Honore ndetse na Desire Mbonabucye. Ese wowe niba warabashije kureba umupira ku gihe cya Jimmy Gatete cyangwa se mu myaka iyo hambere, uremeranya nawe kuri aba 11 biwe? Se hari uwo wakuramo cyangwa hari uwo wakongeramo? Jya muri komenti wandike utubwira ati ndemeranya nawe 100% cyangwa se ndahinduramo ibi ngibi, kugira ngo turebe ko nawe uba uri tayari kuri ruhago y'u Rwanda. Tukiri mu makuru y'imikino rero, reka tujye muri shampiyona y'u Rwanda itaganijwe gusoza ku cyumweru tariki 12 z'uku kwezi kwa gatanu. Imikino irakomeye, igeze aharyoshye, igeze aho umwana arira nyina ntiyumve ko, dore ko abahatanira kutamanuka bo umva ntibari kuryama, ibintu birakaze birakomeye. Etoile de l'Est, Bugesera ndetse na Sunrise bigeze ahakomeye. Imikino rero y'ingenzi izaba iranze uyu munsi wa 30 wa Rwanda Premier League izaba iteye gutya. Ikipe ya Rayon Sport izakina na Kiyovu Sport, bikinire kuri Kigali Pele Stadium, ho ikipe ya Kiyovu Sport ariyo izakira Rayon Sport, mu gihe APR cyangwa se APR Football Club yamaze kwegukana igikombe cya shampiyona, izasoreza kuri ekipe ya Amagaju Football Club yo mu Bufundu Nyamagabe. Bivuze ko ariho ikipe ya APR Football Club izegukanira igikombe, naho muri za zindi zirwana no kutamanuka ikipe ya Etoile de l'Est nayo izaba yahuye na Bugesera, mu gihe Sunrise Nyagatare izaba yakira ikipe ya Marine. Sunrise isabwa gutsinda ibitego biri hejuru ya 5, mu gihe igasaba kandi ko Etoile na Bugesera zagwamiswe. Birakomeye, ni ugutegereza tukareba. Ikindi twakongeraho ni uko ikipe ya APR Football Club mu muhango cyangwa se mu birori byo guherezwa igikombe yatsindiye cya Rwanda Premier League, iravuga ko umuhanzi Bruce Melody ari we uzataramira cyangwa se uzasusurutsa abazaba bitabiriye ibyo birori byo guherezwa igikombe cyabo cy'uyu mwaka 2023 2024. Gusa so gusa hari n'abandi, gusa urutonde nturajya ahagaragara, uwo niwe wabashije kumenyekana. Sasa rero munyemerere tuve mu mupira w'u Rwanda twerekeze hanze
y'u Rwanda, hanze y'imbibi z'u Rwanda. Tujye ku mugane w'i Burayi, turanyura gato muri transfer ndetse no muri UEFA Champions League. Ku mugoroba rero washize nibwo ekipe ya Borussia Dortmund yarageze ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League nyuma yo gusezerera PSG cyangwa se Paris Saint-Germain yitsinze imikino ibiri yose, igitego 1-0 n'undi wo kwishyura 1-0 aggregate cyangwa se impuzandengo ibiba 2-0. Kipe ya Dortmund rero yageze kuri finali ya Champions League nyuma y'imyaka 11, dore ko yaherukaga 2013 ihacakiranira na Bayern Munich iwabo mu Budage. Gusa kuri iyo nshuro ntago byayikundiye, yaje gutsindwa ibitego 2 na Bayern Munich kuri 1 cya Borussia Dortmund. Gusa rero kuri uyu munsi ni ibirori n'undi biri bukomeze mu mujyi wa Madrid. Kipe ya Real do Madrid iraza kwakira FC Bayern Munich yaraye isesekaye muri Espagne ku mugoroba w'ejo bundi hashize, dore ko umukino ubanza wari ukomeye, byari byaguye miswi ibitego 2-2. Rero iri joro nabwo turi buryoherwe cyane. Nizere ko saa 3 uba wicaye imbere ya televiziyo yawe, niba uticaye imbere ya televiziyo yawe udukurikire hano, update zirakugeraho. Wowe icyo usabwa ni ukubanza ugakanda subscribe. Yes, rero tujye muri za transferi. Ikipe ya Arsenal the Gunners iri kuvugwa muri transferi nanone cyane, dore ko hari abakinnyi biri kuvuga ko igiye kuba yatandukana nabo ikinjiza abandi. Ku mwanya wa mbere hari abakinnyi 2 bifuzwa n'ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere bita Ipswich Town, abone Eddie Nketiah ndetse na Emile Smith-Rowe, biteguye gutangwa n'ikipe ya Arsenal, kuko iyo ekipe iri gutanga miliyoni 60 kuri abo bakinnyi bombi. Gusa Arsenal nayo yamaze kugera mu ikipe ya Newcastle United ishakayo umusimbura wa Thomas Partey, nawe uri kurambagizwa n'amakipe yo muri Arabia Saudite, aho bageze muri Newcastle bashaka Bruno Guimaraes ndetse kandi bagashaka na rutayezamu Alexander Isaac. Iyo ni ekipe ya Arsenal. Gusa hari n'ibindi bihuha bivuga ko Mikel Arteta yagerageje kuvugana na Frankie de Jong w'ikipe ya FC Barcelona, akaba nawe byahinduka akaza mu ikipe ya Arsenal the Gunners. Sizo transfer gusa nuko ikipe ya Chelsea nayo igeze kure ibiganiro na Victor Osimhen mu rutayezamu w'ikipe ya Napoli ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, dore ko bivugwa ko umukinnyi we ku giti cye yamaze kumvikana na ekipe ya Chelsea. Gisigaye nuko Chelsea ubuyobozi bwayo buhura nubwo ikipe ya Napoli bukaganira ku masezerano y'uwo mukinnyi ndetse n'amafaranga babishyura, ubundi umukinnyi akerekeza mu ikipe ya Chelsea. Tukiri muri Chelsea kandi Cole Palmer yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza muri Chelsea y'abagabo, mu gihe Lauren James nawe yacyegukanye nk'umwari n'umutegarugori w'umukinnyi wa Chelsea niwe wagitwaye. Yes, rero reka dusoreze ahangaha, ibindi nakagaruka. Mwebwe mukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, buri saha, buri munota, amakuru aba ahari hano.